tukiomba kama tunaomba sawa sawa na mapenzi yake, yeye anatusikia. Biblia inasema kila aendaye kwa Mungu lazima aamini kwamba yupo, na tunapoomba tunaamini kwamba anasikia. Jamani, unaanza kumuita mtu ambaye hujui kama anakusikia? Mtu yuko Ubungo, uanze kupaza sauti yako hapa sasa hivi unamuita, inawezekana? Hapana, unamuita mtu ambaye yuko karibu. Sasa Mungu yuko karibu sana, na tunapomuita kwenye maombi huwa Mungu wetu anasikia. Na kama tukijua kwamba amesikia zile haja tulizomuomba tunazo. Kwa hiyo tunao ujasiri mwingi kwamba tunapoenda kwa Baba yetu kuna vitu tunapokea kule. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu anao ushuhuda kwamba Mungu amemtendea mambo fulani katika maombi, na hasa akiwa anaomba maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana.